Uga kak ndo di Sibrel pencerahan lagi pencerahan ya. Oh lah patah dua patah. Masukkan mana adik-adik. Memang kak ndo. Jadi Gundari Gosoh kata sambutan Ibas penasehat nari bagi BPA lama BPA baru. Sekali ku datang saja ban kami Kamkrina berhubung karena waktu dan agak rapat terpotong oleh beberapa kaindah kali bubu. Kesalahan teknis. Oke. Beloh kam. Ya, mankam penasehat bagi BPA lama res BPA si baru. Mari radio kuda atas kami orang tua si hadir bersjamburenda, sini hamati kami senior si hadir bersjamburenda bagi sini hamati kami imka si nguruh sempat kena waktu naku jamburenda lape lupa sini hamati kami aron singgo lius jamburenda. Aku selaku BPH lama mengatakan selamat BPH si terpilih tahun enda. Buekel harapan kami BPH lama gelahna arjilena ban kena imka tenda ari banci lebih menjile keleban daripada singgu ban kami. Si barem besakunari bujur jiwa-jiwa membantah Krina. Janape bujur ku katakan man orang tua kami singgo hadir ibas tempat enda pada berengenda bagi penasehat kami singgo hadir ibas berengenda bagi tamu undangan singgo hadir ibas ikut serta memeriahkan acara pelantikan bagi gendang burate tedah Inkari Sada Fakultas Ekonomi UMI Berngenda. Jadi aku mewakili BPA Simbaru mengatakan bujur ibas sendahenda jana anggo terpilih kami BPA Simbaru sebagai koordinator sedang silanti. Jadi kami BPA Simbaru sebagai koordinator ras kita Krina anggota MK guna untuk membangun Imkarir Sada Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia periode 2017-2018 ke depanna gelah rejilena imka tenda bagi pandangan kalak positif ras mejile man bantagrina. Aku pelabo gedang rana barem bujur. Jadi izenda kami selaku penasehat Bas Imka Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia mengucapkan selamat Man Bandu ketua si terpilih. Semoga bas masa bakti duena kambaci memberikan kontribusi yang baik. Man Krina kita kalak karo silit bas Universitas Metodis Indonesia khususnya Fakultas Ekonomi. Jadi pada kesempatan ini juga kami ngatakan bahwasanya pembina selaku pembina lah sempat hadir bas ingan enda, namun ia menitipkan salam man kami dai sebab ia berhalangan hadir. Li tugas keluar kota nih nah. Jadi man pengurus IMKA SIM baru tunjukkan kinerjandu gelah kudupana imkata baci irjilena rasbe baci lebih nampak lagi kinerjana ulat terjeng kendang-kendang saja. Nah, jadi agenda kita selaku mahasiswa harus kita berkontribusi man masyarakat. Harapan kami man Krina agi-agi kami harus menjadi bibit-bibit muda yang unggul. Jadi toto kami arah abang-abang senior dulu si barem bujur.
Nang nahe berkat mencari Uida berjun ayon duwe Urak sadawari mande biri umur gue Ulangin kamu hati-hati Labo kerina bagi si surae Sikap saja kan meredakannya Sangat pencari Nande biri mama karoe Nande biri Ula bapa rampus gue Dia melawan nuli mencari Bagai darami beras segatange Bulan nambah lebirinku Kejapan kuat pelatihe Nande biri ku kelangi Cemburu deh nambah bagesna Kekelangan gue Labo ate kundele Dia kambage Cirembe debiringku Tambarlah dikujile Macam nanang tape Hijau hatoni misuan pake Ujape mama karoe Labosa baru kurku Kangenanca bebiringku Permenande Labu kerina bagi si surae Sikap saja meredakannya Sangat mencari bebiringku Mama karoe Bebiring ula baba rampus duwe Dia melawan uli mencari Bagai kini lebih Daras segantange Ulang nambah debiringku Kejapan kuat Lanaiku morahi ate dula Lanaiku harap ke kirim salam du Oh adek loko sila suruh Anggomlit kuat teman duari sekali selain aku abang lajordu
besa kuturikan hatiku ngena mana debiri persetabi man mama ras mami goku dalan ke ulina kesirangan ibahandu bagi sinaka lohan rira lanai biri lidah jumpa nindutura benek lagu nade biri debiriku ate dungan nala ersile ibas busundu ku kalangi debiringku ate dungan nalangiani ibas syukurdu adi payo kitla ata ate dungan na bujur me aku ita alikendu adi payo kinla ata mama gintindu bujur me aku ilu pakendu orang kedua
kata sambutan ibas panitia nari. Kamlah panitia. Gola tinung rana. Ya, mankam panitia kami, ketua panitia sekretaris bendara. Mari rakam kuda atas. Gelah Berendu sepatah dua patah kata ugang hasil kerja selama beberapa bulan ke belakang, hasil jerih capek segala macam. Gerina dek kawali kali bubu. Shalom, jua-jua man takrina. Emang kami sebagai panitia pelaksana gendang Ijainda ate kami belaskan sepatah dua kata untuk kata sambutan man bata krina sini Ijainda. Pertama-tama lebih mari raduras kita ngatakan bujur man di bata ijabas jam paksainda engkau pupulungna kita bas balai je kita inda alu keadaan seras menjua-jua. Mankam sini hati kami emang orang tua kami bujur katakan kami menemandu nandai bapa ija bas penampat du ras support du man kami kirina anak-anak du guna banci melaksanakan kegiatan enda raspe man kam kirina emang abang senior kami raspe kakak senior kami raspe siana mati kami emang abang-abang penasihat kami bujur dikatakan kami man Belandu bang kak ijabas penampat du nasihati kami kirina agi-agi doena segala banci acara indah banci terlaksana izenda alu keadaan zile raspe man kam krina tamu undangan kami makanya katakan kami kam bujur melala man Bandu kakak-kakak abang-abang kami berteman sini krina ijang gawi sempat gendu waktu nu guna menghadiri acara pelantikan BPH IMKA 2017-2018 ras gendang buro ate tede dikatakan kami bujur melalai arah kami panitia nari ibas hadir di sini Zaina Grina. Jadi acara tenda saja pe labo acara IMKA FPUMI saja enem acara kita raskrina. Jadi guna mensukseskan acara tenda mari si jaga kondisi benta, mari si jaga ketertiban dan kenyamanan sebab acara enda labo acara kami saja emang acara tak raskrina. Jadi endam kata sambutan arah aku nari, saranari aku ketua panitia Bapak Nane Teman Sina, gelarku Prindo Pranata Tarigan, bujur, timbun. Tading turang siang suri berabotan asa berlunan nangki yang kode adinan dalani saja bagaimana dinjayo nande karo bicara kuju mantah kupaja giada hinta turang bicara latih gia siang senyum saja lid pagi masana si kelilingi dunia Eropa Australia
kuku tak cingkes uwe igan uwe berekaro uwe nindu sidi ngaloi aku nande karo sisuan pagi kentang gara turang adi sanga si tukur pagi apan jaga mulai morahi sila terjaga nande karo Minalah ibaba maka ulalati paslah bas kita maka si pake breathing ulah si kurangi ulah si lebih kamku kantor aku kujuman nande karo gelap kari jumpai rumah sitik-sitik si pepulungi turang pagi tenah banci sidai Bojor
Iya, bujur kaca kaiman kam panitia Gendang Grogron IMKA Rirsada Fakultas Ekonomi Indonesia. Ya, ajaran kayak gitu kan. Kata Satu. Apa istilah mi? Satu. Mainan yang namanya Iya, bujur Man Bandu Universitas IMKA Adila Medai Bansyih aku Larde i Jamburena bujur kota Man Bandu. Selamat datang buat tamu undanganku dari Riau bersama Bang Bakti. Sada lagu biasa-biasa saja. Ku Jakarta na lajur nak luan galok lupa kemelan anak isi berak galuh berangan lit galuh tak labuh biasa. Cemburu debiring ulah curiga tetaplah kukurdu biringku mama kintinge kamnge punana gedang giadalan si kudalani segedang-gedang wari melana aku jumpa cewek-cewek cantik bermacam-macam gaya tapi mama gitingdu nande biring lanai berat tergoda tapi bare biringdu ku kenangi lanai berat tergoda laboman beginkan dabiring cakap si murong laboman tinggalan biringku ranan si murong. Mari ya Bakda dahilah dahindu ku kenangi olah min sempat lolo tambang sie olah kam lupa bujur arep pangades mati bata bujur abang dah bujur ketua IPK Riau ulah pagi perbakan silalite turaka deta mesui olah pagi perbakan Sintereme mosar pudu nari garika biasa-biasa saja kambiri ulah curiga biasa-biasa saja jakam turang ulah cemburu bujur atas partisipasi itu Pak bersama Abakta Bakti Kepala Perlindungan
godan nukur susu golik bubus nukur susu mau bias selewih nakare nukur beras ikan kepala batu kayaknya laboman begin kendekaro cakap si muro laboman tinggalan ku kalengi ranan sinterem dah hilang dah hindu ku kalengi olah min sempat lolo tambah sie olah kam lupa erpengedes mandi badan toto pasu-pasundu ku kelengi asam ku simbelina toto pasu-pasundu murah hati asam ku simbelina pagi berbakan silalite turaka teta mesui olah pagi berbakan sinterame mosar pudu nari garita biasa-biasa sah jakam biring ulah curiga biasa-biasa sah jakam turang bagikin cari makan bujur ras bujong juak bujur tes buka kira-kira si Sabo Suraron tepuk tangan si Mariana lakam percaya sumpun teman-temanku piring-piring nade piring dilangi hatiku jadi piring-piring nade piring olah aku elok kendu sadawari ki aku tadi kendu dakin ku daki loloki nade tigan berban jadi nateku kena tiganku sambar kemandur aku cemburu lauta warna-riku kota Medan menalangi tualang pirang balana piring kok kita eguan olana itu kalengi kita sirang tuh latih dicari makan piring tidak kenang dong adi
nade karo kenange adeku jadi ucape abang nang bule karo ras kenang makan ngomalem adeku musik. Udah tawai. Aku permen. Sanawari ki aku sading kendu dahin ku dahi loloki nabiringku berbangsa dina ateku kena biringku sambar kemandurku anakku cemburu lau baleng deger perbulan menalang itu anak pirang balana biringgo kita kuat orang naik cantik manisku kita sirang Kulati kende cari makane biring Kuida kena turang ngadi ngalak kwe Dia geri uli kurende Gelah man bandula bodang di biringku Nade biring, biring nade biring kenange adeku jadi ucape abang nang bule biri ras kenang maka ngomalem adeku biring biring nate biring Ada tua. kenange adeku jadi ucape abang nang bule biri ras kenang maka ngomalem adeku
sekali indah, aku kok jatuh cinta. Uwe uwe ni dumi, ku pindu berkuat tindu, kina nari mencama kamalumna, mamatikan hatiku ngena.
Iya, budur nih kayak menkam.